hacernos un reino. Pero como ti es María, no corazón meu tenemos, ay, 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 esa cara tan hermosa, ay, 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 todas en viva ventosa, yo también digo que viva, yo también digo que viva, viva el rey de abajo, viva también de arriba, Adeus lugar do que nome, adeus polas catro esquinas, adeus polas catro esquinas, para mí se remataron as entradas e saídas, as entradas e saídas, ai, xa foi unha marisa, pasei o mar, xa foi un laranja, o teu laranja, o teu laranja, o teu laranja, xa foi unha marisa, pasei o das cordas do meu violão, que só teu amor procurou, e uma voz falar dos beijos perdidos, dos labios teus, cántame o corazón, alegría voltou, tan feliz amará neste amor. Ella le toca la lata, ella le toca la tonde. Ella le toca la
una la despedida, ya una derradera. Al gozar de baladares, ardo hecho carballera, y amores sabedes que falta alguén entre nós e vamos a dedicar este concerto, vale? Para a miña boa. Isto é moi sinxelo, só tedes que facer o retrouso con nós, e este non vai cantar, sería lararaira, 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 lararaira. Dale, bro, a ver, intentamos, vai. Lararaira, lararaira, aquí sereia, que eu venho pra cantar contigo. Aquí sereia, que eu venho pra cantar contigo. Pero amor a costume, na beira do lume, desconectar este frío. Pero amor a costume, na beira do lume, desconectar este frío. Todo. Para seguir o meu caminho, dai-me uma cuca de vinho para seguir o meu caminho e copinho de aguardente para caminar mais quente que não me colhe o frio e copinho de aguardente para caminhar mais quente que não me colhe o frio.
Dani, Marco, un fortísimo aplauso para eles que están a casa. Outro tamén fortísimo para Ramón, o encargado do Centro Cultural, que amplificou antes a Paraíso Canto. Un placer terte conocido, Ramón, de verdad. Muchas gracias por todo. Queremos agradecer as nosas familias, tamén as familias de cada un de nós, que sempre están aí apoiándonos, teño que lelo, porque senón igual me salta algún, despois, cuidado. Quero agradecer tamén a todos os centros culturales, hai moitos centros culturales que siguen aí apostando e facendo o imposible para dar clases, para axudarnos a nós, os mestres que nos dedicamos a música tradicional, así que para eles o aplauso ten que ser fortísimo. Que van a bailar con nós, me decía Gabi. ¿Qué faremos? Y ocurrióse a idea magnífica antes de entrar ao escenario, Gabi, que abriu, el tono camerino abriu, que nos dixo, Suso, si bailamos, que temos ganas de bailar. Pois claro que sí, Gabi, tes toda a razón do mundo. Ese aplauso para ellos otra vez.